चाही असी के सेप्टेम्बर की तांग निपान पलेल एरिया थोखिबा नोंमई कापनबगी थौदोक अमदी मिचम मियामदा असम राइफल्स पर्सनल सिंगना चथखिबा मियोट मिनै मिचम अनी की पुंसी पिखमनखिबा अमदी मियोय कयाबुना असोक अपन नंगहनखिबा थौंग अदुना मरम ओइरगा पलेल एरिया तंगदु लैताबा हंजिलक्त्रिबा फाउबा मतम कक्तना पलेल कैथेल सट डाउन तौरखिबा अदु ngasiदगी हांगदोकले हाइना पलेल मैरा पाइबी अपुनबा लुप की फाइनेंस सेक्रेटरी मुतुम रोमिताना पाउमी सिंगदा फोंदोरकली ngasi Kakching SC के MLA Mayang Lambam Rameshwarna Kakching District की SP TH Bikramjit Tengnopal District की SP Lanmio Kuikham amadi Pallel gi Maira Paibi amasung United Committee Pallel gi mihut Singapunna Pallel Maning Lekai Community Hall da phaminaduna kupna khanaraba matung Kaithel hangdokpagi wafam asi Romidana Paumi Singda phongdorakibani ngasi gi khana nainaba mifam aduda SP ani gi maikai degi Pallel Kaithel asi leingak ki maikai degi hangdanaba athingba pikhiba leite मियामना सटडाउन तौखिबनी हौजिक कैथेल असी महौसागु मियामना हांगबदा मियामदा पामदबा थौदोक सिंग थोक्तनबा डिस्ट्रिक्ट अनी गी SP सिंग गी माइकैदगी पीबा याबा सिक्यूरिटी पीदुना ngak सेनगनी हाइबा वाफम सिंग फोंगदोखि Pallel sida September 8 ta irang thokibajidagi ekhoi gi Pallel bazar jai koina shutdown haina laphokjagibane adubo hauji laibiba situation se ekhoi gi SR SP anima Kakching amusung Tenopala ga wari tawnare enable MLA su yauraga ekhoi gi laibiba situation se phara e afam ko khuna koina singna ba laiba me am se ko e ba khoi je aduna hauji matam ngasi haiba ni sidagi shutdown se laphok sare haina koi mara party na laphok sare